وك حمي نافچين آرام يد مناطق الشر أو تدا نخوشي تدا محمية بهيستيا محمية ديديا هري درست يا هري باش بن سرپرشتيا هيزك ناف دولتي يان هن جر بجن قوات حفظ الدولية وك ديترجي وك نيرينا أمريكية تخوازن نافچه مسافتا 4 كيلومتر 5 كيلومتر حتى شخص قالك حتى 8 كيلومتر بن او بهتر او نيرينا او نظره نيزي نيرينا كردانا وجيد للراحتيه جبرقو اف تدخلات تركي زور يعني زيادة نكمل رجعة بهتر جيد للراحتيه وج بهتر جي صاحبين يعني جي تذكر بيجي انه و آرامیش دل تیده چه به ترکی دخوازه و معروفه هر کسی زانه او دخوازه آلایا خاطره هل بده هل که و تعدایه و یا پاشاروجی بهتر و سر مستقبل کردی و قضیه کردی هبه از وقتی پشمگه مجاوده ما بنوی پشمگه مجاوده حمید بیزن خواهی که حزبنا حبیب یک بر پشمگه مجاوده بدخل مجاوده و موتیفه آمن شدن و بلا کاریستا افرین دوباره نبید یا شنگالی کسری که کرکوکیجی و وقت خواستن تخالف یا شبه و منطقه آمن و آرام و آزادی بجیم منطقه آمن و که ترکی دخوازی امن پیرنه براستی اشتیاح ترکی امن پیرنه سر ملت مصر و شعبای کردستانی کشتن چه به ویران کرن چه به تالان چه به حجر چه به و که تجربه عفینه وری سرما امن پیرنه ام ضد اشتياح تركينا سر رجاوي كردستاني ام خوازن منطقة آمن درس بأفاكرن برا أمريكا برا تحالف الدولي وأبمنتما جي خدا آزاد بي ومنطقة آمن بي تمشكلين بس ام ضد اشتياح تركينا سر رجاوي كردستاني المنطقة ام خوازن وقلتي كرد ببيك وتركينا كفي سويدا نكفي منطقة كردستان منطقة آمن شبه تحالف وأمريكا نهلنجو بكمنا في منطقة كردستان ونتفاعل بيشمركا ويكيتيبي ويا باكيجي محمد السبلة دسيوا بيك ورزقاكرين مناخذن وكب عفريني اللي وري وقافلي اللي وري تبدا بديس الدركه في وكشتي شيبي وبرابر ببن متخاز منطقه من شيبي